Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ki balang Kristan bapher kilayo ban rakhe pendan buram ya kasngi jong jingmi pat uji sukres kata ke Easter Sunday balapan long haki yang mane bapher hakane ke jella. Kajing rakhe syakri pendan buram ki pat Kristan ya kane kasngi kerpang kala long kabajam. Namar kilayo ban syakri lat luon habayanu jor bat ki arsnem balalet no. Hakawai ne ki jeseng kata hapok ka balang ublay kuala pati Shillong. Ha ka jeseng haka por shiba jeshiteng. Lasam ya ka kubar Easter Sunday da upastor Dr. El Posngam. Shabar ke jingkat ke jung Yesus Kristus bat ke ledem semua haga jingkat bat ke diam matat bat nioi nagai ke bagasyan ke jung praga le pune de harga por bau Yesus wan ban ye kendu ya ka te halor ke ne ke jingkali mano bala an experience ban snowfall ban ye shen ban ma ke bor ke le jingkat ngan sim ya kan ke jingjia rengkat bat ke Mary haga ke step jong ke jingbi pat ke Mary nama ki don sipun ki Mary mo ke meu Yesus kerteng ke Mary Idon ki wewe ki keteng Mary Henry ke ni ke de ke Mary nom Magdala long ba la khot ye ka Mary nom Magdala namar bagawan na ke nom Magdala harod ke duriau Galilea ba ke le nu yo Yesus Banama kata ha ke testament hagi sau gospel layai jer kertenya kan palat ban yegi apostol bala juong ya kan hagi sya ka apostol nah mentagi apostol ngan ye tu iki bale bat kede halor kede jingjia ti ke Mary nom Magdala kede tu ke briu kaba ujisu labe naka nyautuli ikso ulabe ka nyautuli naka nyautuli ikso ngintip kiegiri ikso bang ngintip ru nama ba kelagi desi sya nyautuli inrega laban lomba haga Jewish culture haga jingge jinggi Jew unyau deu nambar ubadak biang kabamut kene bagani ke Mary Magdala kedai kabala ngam hagi jersi jong sultan la te la khom ya ka kam don jinder mensho bat met ban mensil bat jimu di bakha lese don kijing sitong kijing pang haga met Gimana bela ban beng dah usut, lese don kini kijing mut kijing berkat bela terla khom dah usaitan dah usut,
But kumta nama balate kahaga met bagi jingmut jibarkat late rue kahaga mensim jongka banama kata lesuong hangne Jisu lepen kiai kahaga lepe nyam tuli kiksud nado bala pelaj lo je kan kini ke Mary kade ke bau Jisu lepen pelaj lo nade ne kajing kom jong boman Nado kata por ke ai por ke Jesus Christ bani shem hage de je thor spang de ya di jo Jesus Christ ke Mary edon bat ka tung ke je thor ki historian ni imat ke de ka badon shipun ka spa bat ka long away ni to ki bagar shani ke ministry de jo Jesus Christ Bagi shen kan ta hade ni gospel ke jong nonis hagaba ndaba yo Jisu la sana na la pintu de hanto ke Mary rengkap ke Mary ke Jisu rengkap ke wei pa ke yen ban pe de jinggap jong Jisu Christ balong ban hadu ke por ke bagi le ban te ban bu ye ke Mary jong man nde te kum sede atap Dau pendau winrai kedon gelan jakren na bala bu yo ma ka kumba ino yalam je sing lepan gen ma bi hane But ke Mary no Magdala ke yoi But kunta hage ni ke step new try namar la det hage si thode Ulayak lapan yabiu negeri na si thode hage si sajan ke balong ke si sabaton ke bagi jiu gimbit banmi namar tam don male si jingkat Henry dan step pernah ke si jong try ke si nengkong jong beyo hage jingken jong jiu ke Mary le bagi wepak kita le tam step Kala penlong hage culture jong kiba kiong ba dan sudah untuk bisa lihat Henry lari berkat ke Mary kalau nama kita beriu ya kepala pelayu la transform ya kan daga bor ka jong Jesus Christ kalau nama bahasa kita bor kadak daga jing kiaga donur bat ke jing snowsi kalau Ya kawan, dalam jing sawi ban pun selai dengan mat ke jung Jesus Christ. Kalau nama baga dum ke jing mut ke jing berkat jungka, bat nioi hange warga dengan bor na bagi lele kini kesenran lengkap berkat kiwe ke lele Henry ketua khot ke berkat we jom ke Mary ke kalau ya harus kata jingkat. Bagi dem jemor ban penting kena udon yang hantu ban yoi ban kini kan khot ke ya thoi kayam nama bale bagi umat berbor update Jesus si kepada ya ke jing thang ke dono ya ke jing jinjar ya ke jing uswai ya ke jing lengo kini kade kemneri kelele bat kini kan khot ko kayai hantar. Dia kata born na baga yaya hantar. Wan Jisu kumai yo snow bala pule. Wan balo ko Mary kami thoyu nentong Henry na baga yo snow besur gejong. Ketua jo besur ka baga yo snow no wi license ibang Jisu don. Dong wan ko no ikai. Banda pendap dia hantar ke jing kemen pilak ban soko ban mudor pilak ban berkat hadu kamnu ke jing kemen ke jungka bagai don pak ke jing kemen ban om tang kata Hebrew Jisu wong eka ko Mary le tho ai sunran di jonga bang lebih pat menena rong ipi le jung khot eka ai jing tho jong ini tiba Thok sepang ke Bible bahkan long ke apostol hapdeng ke apostol balai denang ngeri jingjia nama bau Jisu panika banyak tu haki apostol bau lebih pat pada bang puli yang dengan yoi yang kata bor jongka jingmi pat pada bagai
Kabahaba kepercayaan kong kamdon ke jibipat. Haba kepercayaan kong ngimti kena. Hindray nakabenta jongi ke bagai hangni yoi ya kabor kabasisha kacongka. Baga Mary kama ya kan kabor jonga jibipat. Banaman kata para bagai kumal dikasih ke bakrau. Kasih kalau Yesus wahai manusia ngengai tak ada bolawan, begini mau ia kejibli pak kejung, kejibli kebesak kelong, mengapan lebih di mana begini bor jong kejibli pak. Kan lumut terpedeng jongi wat ni banget, jibelong pun ke Mary ada bor suap kan dia tentu yo Yesus. Dan mau letih le khomia ka dau syaitan lagi nyau tadi kiksud kabamut kelang pala kabamut overwhelming totally kadona po kabor ka jong boman baru Jisu uneu ju Jisu balmepat ukner gekti ban pelat ya kamari ban kamari jam jukulat ya. Para bagi hak bagi don hak dengan GSM. Hoi, yang wahai itu jadi wahai. Nado bagi sudah pernah mengalami terlalu. Hindray ni tiada deh. Hak jenjang pilkirim di jonga don jongi don pun di bor kebau sultan wan. Pandai home ini. Degi kenjak sud ayuran. Dimon sabong iksud kamut tanggi iksud kibadon haga hau lene haga pertai kemarian begitu ini kamut yaki bor hijau boman kibatte berkomi parbanget don sibun den jongi kinong ya pilgrim haga dinga jim what about Jisu ulabanem ini sise penman kidon kido kibor kijomboman kibatte ini kibor kijomboman kibau Jisu don kam ban pelajing ibu mau pelajing ke Mary oh kidon kirumai kibasyak ko haga bor kijom syaitan lengba kejimbang kejingdi kekiat ko Kitrak bertuntak datar, kidon kibangelu, kibahagian pilgrim nabahari kumakoi kilonggo Parisi kibau Jisu wong kilonggo kimau jentak syabar kalilut hindray hapok kita pekisi, kibakam lele bigir mai hindray syaitan teru komiki daga bor jengga jingwa bright jengga pot kidon ke besar tesa kom haga bor ke jong syaitan lan bagi jing phrasing ta jong ki kiba haga dosi haga brand Good Friday long kidon kiba haga ni pet kiyo ke jingga kuinre panle show playroom marwa yin panau Rai ini kalau ngejengkel ku bejong nena mati tip bagi wan lambat ada tiga boleh. Kidon kiremai kibesyak kesak hom haga bor kejong syaitan lemba kijing long kijoki kijing bitar kijing bisni kijing tangga dolo yaki waipat banglakan mati ki Jika kita mau Jisu nolong kena kena obat atau mati kita batin tep kaya begitu. Jika kita mau Jisu beli kaya lada mati di wepat ngan mati di balik nama mau syaitan uteki ukomiki bagaimana kalau berdongkam hadu kata-kata habau Jisu harjing hikai kejung ya kejung tuai kebau wai bagian bernuai uang kopa uang itu tuai kune kopa
to ma ini kumbangiru ni ma kibeles ni penban ni sakut har do bentang beneng kong ke bagiong ko prai jisu do ma ini yang tre balik si bentang ba benong kumbangiru ni ma nomor ni ma kidong kibanye kibakon kita ngelak ni kren siapa kibapun kijing kum kijing dek kijung syaitan Henry, kuah ni thoi pi, bagani gas ni rakhe, ya kejimi pat kejung Yesus Kristus kerja gospel, hadabom Yesus jong kejimi pat, ulaman pelan lo jingi begini, kumbo pelan, yang Mary nong Magdala, bagani kerja kubur kubah, bau Yesus jong kubur, di mabi berapa mana berkerja, tohin kita di marwai, yo don kungkata. Hakabo syaitan udang terang komi tungin long melong Mary ban syak bau Yesus perlani ni long kam menduai atwai tak digin jeri jo apa ye bate ba komi ngai ba snow am la pig ba snow si dolong gane jinsi sha long gane ndon I weiru ni ba kwa ban sak ha Henry syaitan hari bucian di jong kuai wilan kuai wilan de tahu Yesus balapan Tuhan ini suaban mai ke dia senenge ini dua lah boyodon kedua no marwai ni tip ndon tip jing khom ni badon ha jing ni jong jing melin jing kuah ni kerang di bumi dev domon di jong ble bau syaitan ulapan nom rau ni bagan Tuhan bagi dia seni jong ke di pat bau Yesus kuayo ni kalau belum kumelong ke Mary kioi halo harut ke jing tep ke jong Yesus Kristus ke yang kang kiumat ke jong kedung ke percaya para bagian di lahan don jian len di jungi di ke pengilong kumta kumulong kumta iwan ke dia sen imi lai henry bagi poi ye umat itu kedolo ke tham balai nak beli jinge ke beli ya ke beli midon jingong kat sebagai pai tangga jingdong surah kemeri ke apa kawai ke bagai perkat tolong uniu prai Yesus pengilian dulu leleng syai leleng kaya ke balapan leleng kita bendong kong kita kijing gendong kijing joni kijing thang kijing kiba penihan ini kiba ngiyot ya kamai tiai dari namanya busai ni snowflake Peti kelawai, kelong umno isnofi kania. Don deni sen kiba peti kodikti habagi peti don jengkerman. Don di kodikti juni ba habagi dangret. Iran lum ialami dihanne. Lagi dan sang samla iran lagi bang pacha Sunday school. Mentang dari lahir kila jenah dengan yang jumpai. Bateng-teng warban keren di blok. Yang mahu ngalih drone go yang di parbangan. Kita ini kita ketam macam boleh. Kita kata kebagai itu dengan dia. Yo kun bersakit harga jasa program sama. Yo mentah ban keren di kata menusuk. Kita berhilang oleh pastor belum tamu ini ya. Induai instruksi. Ilah menonton kita. Kikun dari yang itu, kita dekah jika jengim, kita paham. Hari jeng batai jeng batai, Henry jeng hari jeng pejung itu berbangai, kita jengai nak boleh. Tekong tangi ya, ipang ngedonu, kaya kebilang le, bagian yo play, abang yo iya gede. Keduksan jom ramai, ku mengatapor long kejaya, kene kegentin yaya,
Kedon jimut sikade ya haji yang lenti jongi kum di bagai ya kum de kum masih ya Henry ya bemut ya kemut ke jingduai banyak doai banyaknya ban syajit ban benda mau le tiga mau ke bobi saya wong hagalan nong besau mau ke kuat ke bakado wong wisaya kitu ke biaya ak milen di yo prai kitu ke biaya ak yo prai kitu ke biaya yam yo prai kitu ke biaya juai yo prai utrai hi ublei un pentamai bore kin her dum ki kum ki ni sitro kin mare kin thak kin ya kin loi mano bala mano ta de tu biaya ke meri hange ya bat kata jingya ap jungka iyo so para bagai kata dengan jing bersiro ontang bangin tuai bo blem thaki gen jeri juga pop kita teregi yenre tu in ya hapre di song si bagi jing khanja do ini ya lebih dua ya Abi ka bor ke jom play nama bor ke jom ka bor. Yang mau manjula kelet kita kena ke way ke mana siapa ni kan. Kejing plan ke jom iba pen itu di belakang ramba ke mai iba pen way ke pastor. Bau de way ni non tem lagi di bor iba tem lagi kelab ne tangan ne selo. Ini sekal kita sedali sebombe leng kering dia. We merpati. Udang tahu jo banget. We ada doai. Bahawa pelayan bapen, yo slow di pelada lagi jom sekolah nak tersentuh. Bahawa belum cuba lahabat tahu dan show. Wan pelayan ni jingkom ni kapap. Bat wan pelayan noi kiri kamu jom. Ya. Tungin lek dari GSN dari Jingerman berbagai begini ayah itu di umat kita bertiak mau boleh uncuba baca ni kan ni kemat ya kemat ya kata ndak bagai ayah pantai ayam uji semua mana komeri ukot ya kan komeri kios ngau ya keteng ngejongkang balap tak ya kan saya siap dari jingkerman. Keperi kau kenal, kau nuhikai. Kesur juga kata mentara ke jingkerman. Uni uken ran jengah mengemut layak lemipat. Kebor jong ke jingmipat. Ketika bor kepai jingkerman ini apa ke jingkerman para pengai. Bagi gesem, in lagi gesem, rengkap begini kecingnya, bahagia tertengah jom jisu pada mipak, don kecingkerman yang apa ini.